Sanibonani ePinari sive sakaMsogwaba nesakadantshi lo khulumako ngibusisiwe Sabina Ncane hlala khona la ePinari ngisakhamuti ngikuhlangano yelifa lesive mine ngilifa lesive lenhlangano ledesk lema disabilities so ke mine ke ngimengala kule desk lema disabilities so ke namuhla kulilanga lokuthi ke site testa iTB site sitotihlola stonke tifo letikhona lesiphila nato ngoba lana ePinari nje enzaweni yami ngale ngihlala ngakhona iTB yenyuke kakhulu so kungako namuhla silifa lesive netinhlangano tonke nabonesi nabodokotela sisibone kukuhle ukuthi namhla siteni sitokhumbuta abantu sibatshele ngenzaba yokubaluleka kokuthi uthathe itreatment yakho ngendlela lefanele ngesikhathi esifanele ugcine isikhathi unathe amaphilisi akho ngesikhathi futhi ungadefault ubese uthiniwe ngilamaphilisi ngoba awunakudla natha emaphilisi akho ngendlela lefanele gcina umthetho wabonesi uma ungakwendi lokho sitakuphelekedela emathuneni so ke balekela kuya lapho natha emaphilisi akho ugcine umthetho bodokotela labakuniketa wona so sicela bonke abantu sibe sasePinari nemphakathi wonke nje jikelele buyani nithatheni emaphilisi enu ningasabi ke emtholampilo nabo babe ngoba bayasaba abahambe baye bayochecka sifo seTB siyalapheka asibulalani kodwa na ungayi ukuthatha amaphilisi akho utawufa buya utathatha amaphilisi amen.